Assalamu alaikum, hormatly mekendештер жана Baytu kanalının katılımcıları. Bugün 20 dekabr 2020 yıl Özgön mal bazarındayız. Tağırak aytkanda koy bazarda. Bugün sizlerge бұл жерде koylardın, qoçqorlardın, qozulardın жана ошондой эле eski tekelerden bağlarını bilip vermekteyiz. Anlamazsa videonun ağını çeyin biz menen birge olunuzlar. Bugün Özgön bazarında dağı el ayabay köp. Mına görüңүздөр. Көрүп турганыңыздардай койдондагы эл көптөй көрүнөт. Аябай эл көп. Базар кайнап аткан учур экен. Азыр ушул катар эле биз сурап бааларын билип кете берели. Мына козулар канча болот ага? 8'den. 8'den kemi var. Erkek kozları mı? Urgaçlar. Na urgaççı kozlar 8.000 somdan kemi var bol. Deyt, na turat azınız. Bazar bağız. Жақшаға базарын десін. Мынау қанша олдат қозылар? Қойлар. Қойы же қошқары бар? Қанша олдат? Қанша? Қаншасы бас? 16 миң. Мынау чекедегі 16 миң сом дей. Қараңыздар, өте бұлдағы чоң орто қошқырлардан бири екен. 16 миң сом. Азыр шу қатар чекеден тарып кетөрелі. Мынау қанша олдат ага? Қозылар. Kozlar 11'den. 11'den. Erkek kozları жагачы бар. Urgaççı kozlar 11 ming somdan kemi var deydi. Qancha oldu aka? 9 ming oldu. 9 ming otası. Urgaççı mı? Erkek. Erkek koz ekan. Koz qochqar ekan. Baytu. Qanchaga bermedingiz? 8'ge verdim. 8'ge bermedingiz. Жақсы. Qancha oldu aka? Kim? Ha, bunları жасап qo'yibsiz qo'y, жылтырайып. Qancha oldu aka? 8'den. Qanchadan bermedingiz? 7 mingden berбей koydunuz. Urgaççı mı erkek? Ha, biri erkek, biri urgaççı kozlar eken. Görüңүздөр, bugün Özgön bazarındağı Katar ile tarif etöre'li. Mınау kança oldu aka mına? Çıltıralım. Bak. 11 ming. 11 ming. 11 ming somda oldu aka. Kançaga bermedi? 9200'ge verdim. 9200'ge bermedi aka mına. Bavul oldu aka. Жақсы aka. Sizniki kança oldu mınalar? 9,5'dan. 9,5 mingden. Urgaççı mı? Urgaççı eken. Ekoten urgaççı 9,5 somdan. Kozular ha? Kozlar. Kançaga bermediniz? Ekonu 17 eurodan. Ekono 17 eurodan bermediniz. Жақсы. Pazarınız olsun. Aka aldınız mı? Satam. Kança? 7'cer. 7,5 ming somdan kozu. Aldınız mı aka? Oldu mu? Kança oldu? Eko 24 ming oldu. Eko 24 ming oldu. Жақсы bu pazar? Жақсы. Жақсы deydi. Qımmatıрақ oldu deydi. 12 mingden aldı 24 mingge ekonu. Жақсы aldı. Aldı satas mı aka? Kança? 11 ming som. Erkek urgaçı mı? Erkek kozu eken, qo'shqor eken. Kozlar kança oldu aka? 8'den. Kançadan bermediniz? Boluş 8'den bayla alışını ayttınız. 8 mingden boluşu bayla alışı deydi. Mına kozlar kança oldu aka? Kança oldu kozu? Kozlar 8,5. 8,5 ming somdan болады ekan mına kozlar. Mına qarаңыздар. Kançaga bermediniz? 15 ming. 15 mingge bermediniz ekonu. 15 mingge ekonu. Ava kança oldu kozlar? Kaysınız ukam? Mına berkinsi. 7,5 qochqor ukam. 7,5 qo'shqor ekan. Qanchaga bermediniz? 6,5. 6,5ga bermediniz. Berkinsinchi? Al 10 ming so'm. 10 ming so'm deydi mana. Bu cho'ngroq ekan. Qanchaga beradingiz shunda? Ani so'rab aytibdi. So'rab aytibdi. 10 ming so'm deydi. Qanday bo'lsa kerak-da. Yaxshi. Ava qancha odasiz? 15 ta. 15. Narxinsichi? 8. Narxinsi 8. Qanchaga beradingiz ava? 7,5ga bermedingiz. 7,5ga bermedim deydi. Mına qo'shqor qancha bo'ldi? Qo'shqor 12, qancha? 15 ming. Mına quyruqlarini ko'rsangiz, quyruğu o'zida bir 4 kilo besmedi. 4 kilo 5 para ekan deydi. Qarаңыздар. 15 ming астындағы. Өзінде жайдары ha? Qozu ular. Девочка. Qoz ekan. Narxisichi? 15 ming bo'ldi. Yok, 13. 13 ming deydi. Qanchaga bermedingiz? Mına berkinga. Bunu 12,5'ga verdim. 12,5ga bermedim deydi. Qarаңыздар. Өтө жүнүдагы таза экен. Красиво. Бул бак учурканада турган эмеби? Qo'shqor bu. Жөнүндө сарайда турганбы? Sarayda. Жүнү таптаза экен дегеним. Жақсы базарыңыз берсин экен. Канча отат экен козулар? 12 миңден. Erkeklerimi? Erkek kozlar. Mına qo'shqor kozlar. Erkek kozlar ekan. 12 mingden tegizdik. Qanchaga bermez? Mınanı deyim misалы.
10.500'e berberdim. 10.500'e berberdim deydi, qarаңыздар. Жақсы, базарыңыз берсін ака. Bu qancha oldat bular? Arzan eleke 11'den doğru. 11.000'den. Erkek mi? Erkek 3 ötek. Üçerten erkek 11.000'den arzan beririz deydi. Qanchaga berbedingер, аңшыны айтпас. 9.5'dan berbedingер. 9.5'dan berbedik deydi. 10.000'ge бүтөбү? 10.000'ge бүтөт экен. Жақсы. Базар қандай, арзанбы? Орточа. Орточа дейт. Алғанға қымбат, сатқанға арзан. Баяғы эле өзүнүн мурунку эле эме боюнча да. Ака, козулар канча болот? Onlar 12.000 dolar kam var. Тегиз эле. Тегиз 12.000 сомдон кеми бар экен. Эркек козулар. Көрүңүздөр. Канча мынан канча бербедиңиз аны кызылды. 9.5'dan vermeye koydum. 9.5'dan тегиз эле бербей койдуңуз. Тегиз 9.5'dan бербедим дейсиң, көрүңүздөр. 8.000 pul vereceğim. Мыналар козуларбы же чоң токтуларбы? Seninle жетиспейаттың, наракка барчы башка жакка. Мындай айтпойм да баастан ке. Качын майыл ака болуп тур, ол эме жок, каршылык жок. Болду, майыл ака, ондай эме жок. Ака, мына койлор канча болот? Koylar ne oldu? Чоң. Чиче. Kişi orta yaşında. 13,5. 13,5. 9. 9.000 сом дейт, караңыздар. Ушу бүгүн Өзгөн базарында. Жакшы. Мынал канча болот мына чоң кой? 16. Канчага бербедиңер? 14. 14ке бербедик дейт мына. Бирок бою дагы мына бий экен, караңыздар мына. Адамдын бир жан башынан эле келе турган чоң кой экен. Канча тиштер ушул? 8 тиш кой экен. Мына койлор канча болот ага? 14тен. Мынал деле. Тиштеричи? 6 тиштер. 14.000 сомдон 6 тиштер. Канчага беребиз мына ак тишиги деген? Эчкини. 12.5'dan бербедиңиз. 12.5'dan бербедим дейт, караңыздар. Бүгүн Өзгөн базарында баалар. Канча болот койлор? 13тен. Тиштеричи? 2 тиштер экен, 2 тиш. Токтулар 12.000'den бербедим дейт. Жакшы экен, базарыңыз берсин. Жерде дагы азыр козулуу койлорду карап эме кылып аракет кылалы, тартканы. Бирок базарда өзү кой бүгүн көп чыгып, мындай эме проп кылып аткан эме ушурган. Болду ага, просто мындай өтүп кеттим дага, проп болду атко. Мындай өтүп кетели, тартып кетип атсак, тартпа деген дагы каршылыктар болуп атат. Эми колдон келишинче тартып бер дегендерден тартып көрсөткөн аракет кылабыз. Мына козулуу кимден экен ага? О ага, сизденби? Жо. Мына козулуу сизденби ага? Мына жаткан. Мына козулуу дагы бар экен, бирок чоң экен. Эси жок экен бул жерде. Канча болот экен мына токтулар? 6 tiş soluklar. 6 тиш солуктар экен, а? 14.000 сом, 12.000 сом. Мына 14.000 сом, беркинси 12.000 сом болот экен. Канчага бербедиңиз мына беркине? Bundan 11.000 sıra işte. 11.000 сомду бербедиңиз. 11.000 сомду бербеди. 12.000 киче түшүрүп бересизби? Берем ama. Түшүрүп берем дейт мына, көрүңүздөр. Козулар барбы? Салам алейкум, сиз кандайсыз? О, козулуу кайсыныкы козусу? Мына энеси. Мына энеси наркы коз канча болот экен ушул? 18.000 сом кеми бар дейт. Бул кандай кисар чалышпы? Кисар чалышпы? Кисар чалыш дейт мына, көрүңүздөр. Мына канча болот мына? 12.000 сом кеми бар дейт, 2 тишкен. Жок, болду, беймарал экен. Канча болот экен мына? Жа адам эмес, козусу, кайсы козу? Kosu. Мынанын канча баасы? 16.500 som aldım. 16.5 сомго алдыңыз. Мына 16.5 сомго алыптыр да козусу менен. Жакшы бага базар кандай? Bozar жақсы. Жакшы. Alğanға satqan öte жақсы. Алганга сатканга дагы өтө жакшы болот дейт. 16.5 сом дедиңиз, а? Алыныптыр. Эне бала. 1000 som payda verip. 1000 сом пайда берди сразу эле аркасынан. Сразу ver. Сразу бербедим дейт. 1000 сом пайдасы менен берди дейт. Азыр дагы бул жактан биз козуларды көбүрөөк тарт деп кече суранган. Базардан колдон келишинче издеп тапкан аракет кылып атабыз козуларды. Козуларды көрүп тартып көрсөткөнү болушунча аракет кылып атабыз бул жактан. Козулар барбы? Мына кимден экен? Ака, мына козулар кимден? Сизденби? Мына канча эне ола? Оптумга канчадан болот? 18ден. Мына оптумга 18ден дейт. Мына козулар бирок чоңоюп калыптыр, мындай болуп. Оптумга 18ден берем дейт. Козулар өзү эле бир
çoğoyup mıналар уже 5000 qoz болып қалыптыр да мында айтқанда. Жақсы ака, базарыңыз берсін. Nimaga? Mınal endi ola kimden ekan aka, sizden mi? Ular turtib. Төртеуі? Haligi boya qo'y topma, Qancha? kimsagalar haligi kesasiz. 16 erkek qo'ysin. Mına Qashqa erkek qo'zi bilan 16 deydi. Mına jandangsızçı? Jandağı 14 erkek qo'zi var. 14 mına erkek qo'zi bilan 6 tish. 4 tish 6 tish. 13 ta. Narxı eng chekidagi 13 ta. Chekida qizil qo'ydi, urg'ach qo'zi bilan. Urg'ach qo'zi bilan 13 mingdan kem bor. Onu aldım. 18. Qancha aldingiz aka? 18,5 18,5 mingga. Urg'ach ekan erkek qo'shqar u. 4 tish qo'y. 4 tish qo'y ekan. Gisar chalish deydi aka. Mana gisar chalish 18 ming so'mga aldım deydi. 18,500. 18,500 bo'ldi. YouTube'ga ha 18,500 deydi. Az yerda biraz proxodda turib qolibdir. Tishindagi ko'rsatib qo'ydi, ko'ringizlar mana. Cho'ng nima ekan? Hozir dag'i yerda qo'zul qo'ylarni ko'rdingizlar, aytib o'tdi. Bu yoqdan hozir dag'i qo'zullarni qaysisi sotildi aka? Qancha oldi? 8800 bo'ldi. 8800 ga sotilib turibdi mana. Qo'chqor ekan. Az bağ olur üzerine aksalarını esetlep уже baraka getirdim ben. Görünüz baraka oldu. Yaktan hazır. Gelinize retmet elaka. Bozullar var mı? Ha? Kaç oldu bunlar? Bu koylarda 17 binden de atası. 17 binden kan var. Dişleriçe? Dişler 4 diş 6 diş. 4 diş 6 diş. 4 diş 6 diş aralaşkın. Kozlar var mı? Ha urgat bu tür kozlar, bu tür toktular. Ha, bu tür toktular ekan. Yaxshi aka, bozorimiz bersin. Hozir bu yoqdan Ova, YouTube'dan xudo qalasa. Nal, ne oldar var ekan? Bo'ldi, mana Barpudan kelgan nimalar ekan hozirgi toktular. Mana ne oldar qaysilar? Aka? Qaysini qildi? Aq. Buni qara qo'ydik. Mana aq, qara qo'ydik ekan. Basi qancha aka? 20 da qo'ydim. 20 ming so'm deydi. Mana qo'lsi o'zilar bir cho'ng. Quyruqlarini ko'rsangiz, gisar o'xshashgan. Qanchaga bermadingiz aka? 17 so'radi. 17 so'radi bermadingiz. Qo'shsa beradilar. Berdininch. Erkin 11, 12 so'radi. 11 12 so'radi bermadingiz. Qanchada o'tasiz o'zingiz? O'zingiz qanchada o'tasiz? Ekoni 30 ga berib. Ekoni biri 30 ga beraverasiz. Ekoni biriga 30 ga beraverem deydi. Qo'chqorlar bor. Qo'chqorlar qanday qo'ltada? Mana ekoni 17 mingga sotdim. Mana ekoni 7 mingdan kam bor deb turaman. Mana 17 mingga ekoni 17 mingga sotdingiz. 17 mingga sotdim. Nal 7,5 ming deysizmi? 7 mingdan deysizmi? Mana 8dan kam bor deb. 8dan kam bor dediniz. 8 ming so'mdan kam bor. 7 ga so'radi. 7 ga so'radi bermadingiz. Biraz qo'shsa berib ketsa, ikkinchisini so'raylik. So'raylik. Yaxshi, bozorimiz bersin aka. Sotib. Hozir. Shunda qo'chqorlar yo'q, qo'ylar bor. Qo'chqor. Qo'ylar. Qo'ylar qanchada o'tasiz? Soliqlar 18dan. Soliqlar 18 ming so'mdan kam bor. Mana ikkinchisicha? Ekoteng birda. Ekoteng mana 18 ming so'mdan kam bor deb. Gisar chalishlar bor. Gisarlar toza. Gisar bor, tozalar. Tozali gisarlar deb. Junderdagi bunday tegiz, qattiq bo'layotgan qarangizlar. O'shadan da ayirmalasa bo'layotgan. Nerede dağı öte sındı bunday emeler çıkıptır. Edelbay aralashna quyruğun qarangizlar mana. Quyruqlari dağı öte. Yaxshi. Edelbay chekidagilar. Chekidagilar Edelbay. Iki kişiler jallankan. İki kişiler bağ oldatkan az yerda. 12,5dan deydi akam. Men aytdim. 12,800dan ber dedim. Na tegiz 12,800dan ber. Ha 4 tönü var. Bu yoqda 4 tönü. Na 4 tönü 12,800dan baylap ketdi, aytib o'tatgan. Tavash o'tatgan. Ular qancha sotadilar? Siz bölüp alıp ketdingiz. Ular 13dan qo'yib berasiz. 13dan qo'yib berasizlar. Bu nomer sayt post var. Nimeler ko'pdan shunday enchik oladiganlar 77 mingdan 77 mingdan 80 97 20. 80 97 27 ha? 21. 21 nomerine baylanışıp şunday enchigi to'qtu aytsanızlar bo'ladi. Adresdan beri beramiz. Den soluğuna garantiya deydi. Bir juma Jaqpay qalsa qarab ketadi. Bir juma jaqpay qalsa qayrab kelib beraveradi deydilar. Yaxshi aka, bozorimiz bersin. Az bir yerda dağı aldıda qo'ldan geçince mına aldı. Emelerde qo'zullarni qarab topgan harakat qiladi dağı. Ko'pchiligim so'rovlar bo'yicha qo'zullar kerak deb suranishgan. Qancha oldi tava? Va alaykum assalom. Dam düştü. 12 mingdan kam vardı. 12 mingdan kam vardı odatga mına. İşleriçe? İşleri ortacası. Ortaca. Küç malımlar. Soyuşqa jaray turgan maldardı. Qanchadan beribsiz mına çoğunda? Çoğun qancha beribsiz? Bozduken 11 mingdan olacak. 11 mingdan qo'shib bermedingiz. 11 mingdan berib edim deydi. Qarangizlar. Qaysi kanal? Baytuva. Qancha oldi ekan qo'ylar?
Koylar 15 mindən. 15 mindən. Ova. Qançadan bermediniz? 15 mindən 90'sını sattım. 90'sı sattınız mı 15 mindən? Oho 15 mindən. Kem var deyip 90'sı sattınız deyip. Kaçsını sattı? Yok mu ne böyle? Yok yok. Ama sattınız mı? Sattınız mı? Sattı da o çat bak. Kaçadan mı sattı? 11'den. 11'den. Şimdi öyle 11'den burada. Ona 15 mindən dedi. Ağzından da koyulurdu. 11'den kam var, yazık var. 11'den kem var deyip na. Tam aşağı adam okşaydı bırak bundan da çoğun koyulurdu. Atçığı 11 mindən berbeyt da atçığı. 11 mindən berbeyt diyorlar. Bundan aran. Bundan kaçağı ya? Çınını aytın. 10 şerdinden berbediniz mi? Tegiz. 10 şerdinden çoğunların berbedin deyip buna karanızlar. Жақшы. Bazarınız yersin aka. Bunal kuşkurlar 18 bin somdan kemi var deyip buna karanızlar. Öte buldağı kuyruklarınday sındı kuşkurlar eken 18 bin somdan kemi var deyip. Kançağa berbediniz aka? Sadığı? 33. Ekon 33'e sıradı. Ekon 33'e sıradı berbedin deyip buna karanızlar. Çoğun kuşkurlar eken. Hazır aldı dağı. Sıralar boyunca çoğun pisarları qarab tart dediler. Hareket kılalı. Bunal kança oltat? Ha? Dostum da kisar kança oltat? Kaç oltat ha? 25. 25. Eko tegiz 25'ten. Bunal 25'ten. Karanızlar. Kuyrukları dağı öte önde. Yeni sındı gelgen. Çoğun kisar. Taza kisar ucu arılaşpa. Kisar eken taza. Kuyrukları karanızlar. Öte joğun. Kuşkurları tep. Naranzlar. Kuyruklar gösterdir bu. 25 bin somdan tegizcek kisarlar. Az bucaktan dağı tartır. Kisarlardan da burası hareket kalı. Bucakta kisar tartıp bir yerde şan köpçülüğü. Şu boyunca dağı kisarlarda tartkan hareket kalı. Nerede dağı öpse çoğun. Kisar suraylı için. Kisar bu gene ka? Oga. Kisar bu? Kaçta odasın? 40? 35. Kaçağa vermediniz? 27. Nal çoğun kisar deyip 35 bin som kemi var 27 bin somda vermedim. Havastan gelgen kisar. Na artınız ağıtça. Kaça bu? Bu da 30 bin som kemi var deyip aranızlar. Çoğun hoşkoru kisarlar. Kaç olur da kisarlar? Kisar baka? Kaça? 40 bin. Kaçağa vermediniz? 3'ünü 100'e vermediniz. Nal 3'ünü 100 binge vermediniz deyip aranızlar. Na. Buna 3 çoğun da gisar kuyrukları karanızlar. Bugün ne gelir dağı çoğun koçkuları köp Özgön bazarında dağı. Üçönü 100 binge berbedim deyip. Kançağa bütöt? Aytın çıplay. Büt kolat. Tüzen narı kişiye koysa. Tüzen narı kişiye koysa bütöt deyip. Aka kança dostuz? 30'dan. Gisar mı? Aralaş mı? Aralaş deyip. Aralaş. 30 bin somdan deyip koçkular. Yok kuyrukları karanızlar ötü. Жақшы bağılgan. Cemde turganlar baka? Cemdegi koçkullar. Жақшы Allah razı olsun. Nere dağı mınday çoğun. Koçkullar var eken. Aka mına gisar mı? Kaçada otasın? 40 bin som da otasın. Kaçağa vermediniz? 35'ke? 31'ge vermediniz. 31 bin suraptırıp vermedin deydin 31 binge karanızlar ötü birok. Boyu dağı ötü çoğun. Koçkullar eken. Gisar. Kaçada sağ? 27 sıra otası. Kaçқа vermediniz? 23'ke vermedim deyip karanızlar birok öte buldağı çoğun kuşkurların biri eken sındı kuşkurlar. Жоқ adam taptı bayda ka. Жақсы. Qaysı olur? Kaç oldu aka? 15 sıra otası. 15 sıra otası. Bu bozular ha? Boz koçkur. Boz koçkurlar. Bu özünde jaylar koçkurlar. Kisar aralaş. Kisar aralaşkan, argındaşkan eken de. Optumga kançadan suraştı? 13,5 ülke çıktı. 13,5 ülke vermediniz. 40 baş. 40 baş var eken yakta karanızlar. Nomeriniz aytıp boz bu? 773 60 20 40. Uşul nomerge baylanışıp uşul gozu koçkolların boyunca süreçler bot kisar arılaşkan sındı baytıva ova YouTube'ga çat bugün kalsak ha nerede dağı hazırı öte bir çoğun koçkoru dağı var eken kaç oldu dağı 50 bin som deyip kisar mı taza aralaş Edelbay deyip Edelbay eken 50 bin som kuyruklarında görsünüzler bu kança kılıç dağı bazar kança kıldı 32 çeyim vardı. 32 çeyim vardı
Бербедиңиz. Жакшы, базарыңыз берсин ака. Азыр бул жактан дагы мындай бозу исарлар болсо тартып көрсөткөн аракет кылалы. Ака, исарларбы? Исарларбы ака? Аралашпа. Исар канча? 35 bin. 35 bin. Канчага бербедиңиz? Arkıl verdi. Аркылуу берип атат базар. Базар аркылуу берип атат дейт, наразы. Бул козулардын картан базарга чыгабы негизи? Кемсеке козулар. Korkular kaba korkular. Сар мынча кичине козулары чыгабы. Böyle adı yok. Жок а? Негизи. Чыгышы кыйын дейт базарга. Көбү сурашты дейт мындай. Козу кисарларды тартып көрсөтчү депчи. Ал козулары негизи эмеге чыгышы кыйын дейт базарга. Мына килетларда болуп калышы мүмкүн дейт. Сизде мама? Ака, козу кисарлар жокпу? Козу кисарлар жокпу? Koy ver. Tartma diye. Жок, адам таппайт ака. Кошколор, канча болот кошколор да? Ekönü 40 bin lira. Экөөнү 40 миң отас, 20 миңден тура келет экен да. Бул өзүнүн жайдары эле кочкорлор. Өзүнүн жайдары кочкорлор, караңыздар. 40 миң болот экен, 20 миңден. Бирок чоң эти дагы бар экен, көрүңүздөр. Бул жактан дагы мына нерде өтө көп чоң кочкорлор чыгыптыр. Мына караңыздар, Өзгөн базарында бир. Адашпасам, бир 10 башка жакын бар экен. Канча баш бар ака? 30'dan diyoruz. 30'dan da otas. Nerede 10 baş var okşayt ha? 10 baş. Nerede 10 baş var eken 30 ming so'mdan optumga da otatken. Boluş ha, bayla alışı. Kemi var. Kemi var. 30 mingden daha kemit berez deyt optumga. Bu neyse aralaşkan mı taza gisarlar mı? Edilbay. Edilbay bari aralaşkan da. Arlaşkan. Aralaşkan deyt. Taza emas deyt. Bari aralaşkan deyt. Biroq ayamda çoğun koçurlar eken. Görünsüz bugün Kurşap